Ngiyabingelela bazalwane egameni lenkosi yami uJesu Kristu. Kukhona amazwi la eBhayibhelini uma siwafunda akhuluma ngamadoda amabili noma abafundi ebabaya emzini wase-Emawusi. So lithi iBhayibheli, along the way mabasahamba bakhuluma ngoKristu nezinto zonke azenzile uKristu eJerusalema. So basakhuluma njalo, lithi iBhayibheli, uKristu wabajoyina esanda ukuvuka kwabafileyo, wabajoyina wahamba kanye nabo. Kodwa lithi iBhayibheli uma likuveza, uNkulunkulu wabafihlela amadoda lawa ewakaye eMawuse, noma wabafihlela labafundi ukuthi bangaboni ukuthi lo abahamba naye nguJesu Kristu. Now into eyisimanga ukuthi bahamba naye, bayaxoxa naye, uyabaxoxela kodwa still abamboni. Okungichaza kakhulu ukuthi uze ukhotha amavesi emibhalo encwadini yabapostoli noma encwadini zaboMose, uyabatshela ukuthi vele indodana yomuntu bekufanele ukuthi ihlukunyezwe. Kodwa nanoma ebakhothela amavesi kanjalo, still ababoni ukuthi ngoJesu Kristu lo, until it came to a point whereby bafika emzini wase-Emawusi, bangena naye endlini. Kodwa nayo into eyisimanga ukuthi uma befika endlini banikeza yena Kristu an opportunity yokuthi abaseve ukudla. Now the moment whereby Jesu Kristu eqala ebaseva ukudla, indlela ewaphula ngayo isinkwa, that's when they realized ukuthi hayi lona ngoJesu Kristu. Ebazalwane, we will never recognize uKristu, angeke simbone uKristu empilweni zethu if ever singamnikezi the opportunity yokuthi asebenze empilweni zethu, noma if ever singamnikezi the opportunity yokuthi asebenze enhliziyweni zethu. Sizohamba naye lo Kristu siye enkonzweni, sihambe siye emabandleni, sihambe siye kuma-Bible study, sibe sihamba naye lo Kristu, kodwa angeke size simbone, namandla akhe angeke siwabone, because asimamukelanga enhliziyweni zethu, samnikeza the opportunity yokuthi enze umsebenzi. Sizowakhotha amavesi ebantwini, sizobashumayeza abantu ngoNkulunkulu, sikwenze konke lokho, but they will never see the greatness